Pozdrav društvu, ja sam Vladimir Vukosavljević, trener u sportsko-rekreativnom udruženju Vuk 25. U ovom videu ću vam pokazati načine kako možete da otkrijete da li imate kifozu ili lordozu i pokazat ću vam vežbe kojima to možete da ispravite. Vežbe koje ću vam pokazati u današnjem videu bit će podeljene na vežbe koje možete raditi kući i vežbe koje možete raditi u teretani. Ovo je inače nastavak videa deformacija kičmenog stuba, gde smo obradili već temu skoliozu. Ako želite da pogledate ovaj video koji je vezan za skoliozu, izaći vam link gore iznad mene, ili možete da pogledate dole u opisu. Deformiteti kičmenog stuba dešavaju se zbog sedentalnog načina života, uz minimalnu fizičku aktivnost ili nikakvu, kao i zbog duži vremenski period zadržavanja nepravilnog položaja. Svakodnevno zadržavamo nepravilni položaj. Također, recimo, ljudi čak i koji treniraju mogu da imaju neki deformitet kičmenog stuba. To se najčešće dešava zato što tehnički nepravilno izvode vežbe. Uzimaju ogromne težine i pokušavaju da dignu ogromna opterećenja, ne mareći za formu tela. Ono što nam je najbitnije jeste da tehnički pravilno izvodimo vežbu, a tek nakon toga, kada to savladamo, trebamo da radimo sa većim težinama, naravno ako nam je to želja samog treninga. Kao što vidimo na ovoj slici, kod vratne lordoze, vrat ide dosta ka napred i evo, kada gledamo sa strane, vidimo da vrat odlazi ka napred, vrat i glava. Ovo nam pokazuje da su nam slabi ekstenzori vrata, a jaki su fleksori. Kod kifoze, koja je izražena u torakalnom delu, ramena idu ka napred, a ležnja krivina ide ka pozadi. Kada je gledamo sa strane čoveka, tako najlakše možemo da je uočimo. Kod kifoze najčešće su slabi mišići romboideusi, trapeziusi i duboki mišić leđa, mišić koji ide od karlice pa sve gore do vrata. Također može da se prepoznaje tako što su lopatice razmaknute jedna od druge, kao što vidimo na ovom snimku. Kod lumbalne lordoze to prepoznajemo tako što je zadnjica ide ka pozadi, a stomak ka napred. Jaki su mišići lumbalnog dela, a slabi su trbušni mišići. Vežbe za ispravljanje vratne lordoze. Osnova kod svih vežbi koje ću vam pokazati jeste da guramo vrat ka unutra, odnosno ka pozadi, tako što pritiskamo bradu, pomeramo vrat, ali ne savijamo sam vrat. Evo, kao što vidite na snimku, taj položaj treba zadržati od 15 do 30 sekundi i može da se radi u raznim varijantama. Možemo da radimo varijantu koju ćemo sad vidjeti na podu, legnemo, savijemo kolena, pritisnemo bradu, ne moramo i da pritiskamo, možemo samo da uvučemo bradu, ali meni je lakše da je pritisnem. Ne krivimo glavu, nego samo guramo vrat, odnosno bradu, što više ka dole. Trudimo se da pri tom povlačenju osetimo kako nam rade mišići trapeziusa i vratni mišići. Isto možemo varijantu da radimo oslonjeni, evo ovde na vrata, ali možemo da se oslonimo i na zid, približimo stopala treba pipaju zid, zadnjica, leđa i teme i isti način. Pritisnemo, zadržimo 15 do 30 sekundi i popuštamo. Ovo treba raditi 2 do 3 serije. Ova varijanta je po meni možda čak i najbolja. Legnemo na stomak, šake su pored tela, odignemo lopatice i tek onda podižemo glavu gore. Evo sad ćete vidjeti, kada podignemo lopatice, odnosno podignemo ramena ka gore, spojimo lopatice, guramo bradu što više ka pozadi, bez savijanja vrata. Dakle, vrat ne treba se savija, vrat treba da bude prav.
Ova vežba osim vratne lordoze pomaže i kod kifoze i zato mi je jedna od omiljenih. Međutim, moramo da obratimo pažnju na par stvari kada je izvodimo. Evo, sada ćete vidjeti na ovom snimku što dolazi. Karlica treba da bude, zadnjicu treba spustimo ka dole, tako da maltene odignemo stomak. Stomak ne treba da svom težinom budemo oslonjeni na njega, nego bukvalno odignemo i tako radimo ovu vežbu, a i sve druge vežbe na stomaku. Šta nam je bitno da znamo kod kifoze? Dakle, treba da povlačimo lopatice jednu ka drugoj i da guramo grudi ka napred. To možemo da radimo ovako kao što vidite kod mene na steperima, tako što su laktovi i ramena u istoj ravni i guramo grudi što niže dole, a spajamo lopatice. Ova vežba, naravno ako mi je teško možete lagano se pridignete kao što vidite ovde, pa da se spustite ponovo. S tim što ovu vežbu možemo da radimo i na što kod vrata. Evo ovdje ćete vidjeti kako ja to radim na ripstolu. Dakle, uhvatite podlakticu, postavite, rame ide ispred podlaktice i rotiramo telo ka napred. Noge idu ispred podlaktice isto i rotiramo na stranu tako da istežemo grudi, a guramo lopaticu ka kičmenom stupu. Po meni jedna od boljih vežbi jeste i vežba sa šipkom. Treba bude lagana šipka. Uhvatite je što šire i povlačite skroz pozadi koliko god možete. Naravno, vremenom ćete moći da hvatate sve uže i uže, što je svakako bolje. Ova vežba ima nekoliko varijanti. Možete da je radite do pola, možete da, ako ne možete da prebacite, dođete dokle možete i zadržite. Također, recimo, ukoliko vidite da ne možete da radite sa šipkom, ovo možete da radite, da pokušate i bez šipke da radite, pa koliko god možete povlačite ruku. Dakle, glavni uzrok ove kifoze i jeste što ruke se ne dižu previše gora. To se u ovoj vežbi dešava i spajaju se lopatice. Također imaju i razne varijante. Evo sad ćemo vidjeti jednu od varijanti kada radimo na podu. Isto važi, povlačimo šipku skroz pozadi. Međutim, kao što sam pokazao kod vežbi za vratnu lordozu, kukove treba da spustimo na dole tako da nam je stomak blago odignut ili da jedva dodiruje pod. Ne treba budemo oslonjeni svom težinom na pod. Ovo je možda čak i najbolja varijanta. Ovo je jedna od vežbi koje možete raditi sa partnerom, povlačenje, uzmete peškir i prvo što radite jeste spajate lopatice i povlačite ramena ka pozadi, tek onda vučete rukama. Možete da radite tako da idete pored tela, da povlačite pored tela, partner treba da vam daje blag otpor, dakle tačno koliko vam treba da možete da izvučete. Ovo sad vidimo drugu varijantu kada malo odižemo laktove u odnosu na prethodnu i imamo još jednu varijantu gde uhvatimo i dižemo ruke iznad glave. To je nešto slično kao ono sa motkom, samo ne idemo skroz pozadi, nego dižemo da bude tačno iznad glave, da budu ruke. Ove varijante isto možemo da radimo i u teretani. Recimo u teretani možemo da radimo na kosoj klupi sa bučicama ili sa šipkom. Evo ovdje vidimo sa bučicama. Dakle, prvo i osnovno je spojimo lopatice i povlačimo ramena ka pozadi, tek onda povlačimo rukama ka gore. Zadržimo u gornjem položaju i vraćamo nazad. Ova vežba je jedna od boljih koje možete raditi u teretani za ovu kifozu i imamo varijante kao što vidite u donjem levom uglu, varijantu pri veslanju i varijantu pri TRX traci, kada radimo sa TRX trakom, to je donji desni ugao. Sljedeća varijanta, po meni možda i najzanimljivija, ja najviše volim da izvodim, podižemo ruke ka gore, širimo u stranu, zadržavamo u tom položaju. Čelo treba da je na podu, eventualno može da se odigne glava, ali ne krivi se vrat ka pozadi. Isto kao što kod svih vežbi koje sam pokazivao kad radimo na stomaku, karlicu treba da spustimo ka dole da stomak
ne dodiruje svom težinom pod. I možemo da radimo i varijantu ako smo napredniji, da kad smo raširili ruke, dižemo ih ka gore. Evo upravo ovako kao što vidite na snimku. Sad, vidjet ćemo još jednom tu varijantu. Dakle, ispravimo ruke, palčevi ka plafonu, odignemo, širimo u stranu i lagano u tom delu gde osjećamo da nas boli kičma podižemo ka gore. Ovo je za malo napredniji vežbač, ako ne možete više samo raširite ruke. Ovo je vežba na lat mašini. Dakle, s ispravljenim rukama povlačimo opterećenje ka dole, grudi guramo ka napred, spajamo lopatice na kraju pokreta. Ne treba da savijamo ruke, onda dosta angažujemo triceps, angažujemo ga i ovako, ali onda više. Možemo da nagnemo malo glavu ka napred i telo ka napred i povlačimo jako ka dole. Prva vežba za lumbalnu lordozu koju ću vam pokazati jesu trbušnjaci sa odignutim lopaticama. Ni u jednom trenutku ne spuštamo lopatice na pod, izdisaj se vrši pre početka pokreta i zadržavamo se u najvišoj tačci pokreta. Lagano ovu vežbu radimo, njom istežemo mišiće lumbalnog dela, a jačamo trbušne mišiće. Ruke mogu da budu na čelu, odnosno iza glave, ali nemojte povlačiti glavu ako su vam iza glave, ili ispred glave. Kod sledeće vežbe legnemo na leđa, rukama gurnemo stomak ka dole, stomak je stisnut, kontrahovan, gurnemo tako da nam lumbalna krivina dodiruje pod, odnosno da nemamo prostor između lumbalne krivine i poda. Dišemo normalno, stiskamo trbušnjake, zadržavamo i ne smemo da odaljimo pete, zadnjicu, gornji deo leđa ili teme od poda dok radimo ovu vežbu. Sledeća vežba je plank. Standardni plank gde malo izgrbavimo donji deo tela, uvučemo karlicu i povlačimo ka gore. Ovu vežbu sam već pokazao u jednom od videa, tako da će vam link iznaći gore, pa ako vas zanima kako se ova vežba izvodi, slobodno pogledajte. Ovo je kraj drugog dela videa o deformaciji kičmenog stuba. Nadam se da vam se video dopao. Ako jeste, slobodno ga lajkujte. Možete i da ga šerujete ukoliko neko koga znate ima ovaj problem, pa čisto da može da vidi i da proba da ga reši. I ako vam se dopada način na koji objavljujemo ove videe i način i teme koje obrađujemo, slobodno možete i da zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro sa nekim novim materijalima. Pozdrav!